ni ukuvuga ngo wowe ukaba uri kuratubwira yuko ngo wabuze inoti, urabona bene bintu bizovamo. Tugire gusa nkaho dukora kano kadeba gatoyi twinjira muri buno buzima, kuko ibyo bavuga niko kuri cyangwa ngene haba harimo na zangeso zateye muri kino gihe. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Okay cyane ati sawa, mumeze gute muraho, muguye neza cyane abantu mudukurikirana kuko yuko bwije kuri televiziyo yacu ya Tarcisse Hope Ministry TV niho tubarizwa. Umuntu yavuze ngo niho byose bibera, aravuga ngo ushaka kumva ubuzima bwo gutaza no guhimbaza niho busanga. Ugomba kumva inkuru kanaka zubaka mu muryango ndundi cyangwa societe ndundi niho zisanga. Ushaka kumenya ngo ni gute notegura projet z'ubutunzi ndabikura hehe, ni kuri Tarcisse Hope Ministry TV. Niho ibintu biba biri cyane, niho ushobora kubikura. Wanashaka dufite abantu benshi babajana mu bintu bitandukanye by'ubuzima, iby'imikorere tubamo, cyangwa se mu bintu bijanye n'imyitwarire y'ubuzima. Yaba wowe uri umupapa, turafise papa hano, wanashaka babihugura ashobora ati ubona ko byakomeye gutya uwo kuyambaza uyu nakashaka gusa nkaho hari support aguha cyangwa se ubufasha. Turafise mama wanashaka namwe barahari, abajene bo babona ko turi kumwe na benshi. Aba bose ugiye bafite ibintu kanaka batekeye muri bo bishobora kugufasha kwisanga bijya bintu ubona kumengana ikibazo hari ukuntu bigenda byoroha cyane. Rero amajambo baye menshi namaze kubibwira, ni Joseph Uzeyimana cyangwa se Jeff Wizo cyangwa se Bizobi nk'ibisanzwe, nije muri kumwe mu cyo kiganiro. Maze imbisi ngirirwa amahirwe yuko nanje nza nkisanga ndiko ndaganira n'abana bajene mu biganiro bitandukanye. N'ubuzima bwiza novuga ngo nanje ndabyishimiye cyane. Nizera ko namwe abo tumaze iminsi tubana muri mu biganiro, nizera ko namwe nyine muba mubona ibintu biri sawa cyane. Anyway, sindi jewe ngende mu kino kiganiro ndi kumwe n'abavandimwe cyangwa se abavandimwe kazi. Urumva ku ruhande hano ndi kumwe nkuko mabona hano, ndi kumwe na bano bana kabisa, sabana nkuko wabona ariko mu mutwe barakuze cyane. Turi kumwe hano nako ko ndabikubwira afise byinshi byo kugufasha mu bijanye n'imibereho y'ubuzima bwa buri muntu wese. Ku ruhande hano ndi kumwe n'uwo bitwa Gigi Girene. Tukuramutse. Ndabaramukije, amaro ya Kristo abane namwe. Kugira ntava ngaruka cugira abari abantu badukuranye babwire ati bimeze gute. Shalom ndabaramukije namwe. Kurundi ruhande turi kumwe n'uwo bitwa Martininho. Maze kugafata niyo turi kuri kwandika. Martininho bimeze gute, undamukeza bari abantu. Shalom aho muri hose na muherereye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abadukurikiranye bakora iki hariye? Babandanye badukurikirana. Kanuka comment ibintu bikureba sindimo. Naga comment naga views byose. Kabaye. Kurundi hava ngavuze ngaka views bati nakajuize abantu bafite inyota abukuntu mugira ikidiki. Abantu nyene ingwa gasi wagira baramizi pass, ariko nizora ko dufite akabido k'amazi hano ushije gucuca hano. Mu minsi turaza kuza tukamamaza tubabwira ati ni amazi yakorewe hehe. Kozishana musore. Abantu mudukurikiye mufite zino nganda zikora amazi, zikora ayo maji uko ariko arakivuga mushiki wanje bakavuga ngavuze views ngo ni G. Ngo G muzokorishana. Muturondere nimero y'umucinge no kigira ati ucwandika muri comment twatubwira ati nifuza ko dukorana gujanye nago gukora publicity zitandukanye, tukaca tugira gute tukakwakwanya. Kurundi ruhande ndi kumwe niwo bitwa Ridinho uyo niwe turi kumwe kano kanya. Ndamukutwa ari abantu cubabwira ati Salome karabaye gira kano cyo nababwira ari iki. Muze muradukurikirana mudushyiramo subscribe. Ururimi ataruriye umunsi umwe. Anyway, kurundi ruhande turi kumwe niwo nande kandi ari kwiseka avuga ati yadukaye ibiki twagiye nizira ninde. Berizinho kuri kuratwengamwe Nwenze Ridinho kabaye. Ariko ndamukiza bari abantu cubabwira ngira akantu kamwe nyine. Ndabaramukije mwese aho muherereye mubandanya mudukurikirana. Nakandi kantu hiki akajreme sindi ibindi n'ibindi muca mubimenya. Ngaba gusanga uvuze nga kayembe dore byarakomeye. Kurundi ruhande umuntu ari pose cyane ubona ati nyene niki byose nta jezi na jezi tugiye ngunda kuncanga tukuramutse hariya ku ruhande. Mahoro.
uramutse bari abantu ko ntagonza kubabwira ngo tugaruke ngiki niki uramutse bari abantu yaje barabizi n'uruyambi runini runini rubanza n'uruntu bitwa urubizu mu ndwi iheze mu mezi aheze ariko turavuga ati n'umunsi wahariwe abantu ngo iki niki nakivuze hano barantwenga barababira ariko umuvandimwe ndebye ahantu abika utuntu muri dosiye muranditseho ngo umunsi mukuru wahariwe bizu uyu bakubita uruyambi sinzi niba abahinga batunganya bino bintu nta munsi wahariwe uruyambi imana inze nyambira umuntu hano bararigwa bimeze gute umuvandimwe aravuga ati uyu munsi nubwo batawushiraho twe turawushiraho tu abashigikiye ko dukereye umunsi wo kuyambirana murahari ku ruhande hano umunsi tuwuterekeho wo kuyambira abantu bana nuriye muri bisi mpera kuri shoferi kuri komvayeri urupfa buri wese uruyambi kandi nawe uzaturi kumwe mane kuko mba muri uwo munsi wuyoboka kabisa gira akantu rero ubwira bari abantu abadukurikirana ko bashaka kuba bariko barabigenza kuri channel yacu cyangwa se kuri televiziyo yacu ubwa mbere turabashimiye abamaze kubikora ariko abatarabikora nabo bikubita gashi bikubita inkoni babirabe ingene babigenza hanyuma baze baragira akaboro n'agapartage bahanahane cyane cyane bate mu magroupe nyene niho usanga biryoshe nuko okay mwavyumvise bose babivuze akubwira ati wowe ushaka kudukurikirana ku nkuru cyangwa se ku ndirimbo duca kuri iyi channel cyangwa se kuri televiziyo yacu igihe cyose uzo uri dukurikirana ukabona notification ikorose uvuga ko bigenda kose comment yanje igomba kuba iriko ko commentaire iri mu bintu bizodufasha cyangwa se bizotuma hariho motivation yindi muduha ije gutuma twumva twokora cyane kuko ibyo dukora tubikesha mwebwe n'inge babosi bacu ni mwebwe mwa muturi hafi ni mwebwe dukora twisunze abari muri groupe yacu ngo yacu kabaye rede yarera aranyandukije ngo Salome nanje ngo muri groupe yacu akarera kakano baranasuriye kugasurira gawe ubwo nanjye ndafashwe mu izina rya Yesu abazimu batukombera mu boss amfashe agati ibyo bintu wadukanye musori warozwe nande anyway no kuvuga ngo abari muri groupe yacu ya WhatsApp ariko ndago uyu mukobwa aze kwigira inyuma gato kugira ngo natagwisanga bijyavanga vangabanye kuvuga ngo abari muri groupe yacu ya WhatsApp bigende gute nange mudufashe muri ya magroupe mubarizwamo mukoreramwo yabaye imanzi ibindi bintu kanaka terekamo akarinki kugira ngo bigende gute dukomeze kuba tugenda dukorana ibitandukanye cyane ibintu bimeze neza cyane uyu munsi tuje mu kiye gikorwa ni gahunda yo kugomuza kandi kugira gute duhana inama muri ibi canke se biri no munsi dufite inkuru cyane inkuru reka ndayita y'urukundo cyangwa se inkuru ivuga ku buzima bw'abantu baba mu rukundo gene tuvugana uri mu rukundo n'umuntu ego Raize kubwira shango ndakubonye yama kwa kundi aha Martine uri mu rukundo n'umuntu hariya oya byagenze gute sindaronka nyene yo twandikire disi Martine hano arukuntu ngene ubona bivuganye ngo sindaronka nyene maniga muri hije muzongo disoni Lydia bimeze gute na maniga yawe hariya umuntu n'iki nibyo bintu bibiri sawa ndisengo ni rusengo ariwe sawa gusa uyu muntu azanyanduza utuntu ndana jemba numva tuguma tuntakara mu mutwe numva nogira kumva tango disoni Berize Berinazo Berizinyo uri mu rukundo n'umuntu hari ndarurimo wa n'umwana yatakaye urumva n'ibirenge byose ahagazemo ahara kubwira ati ko ubizanye gute undi munsi wanze abaza ati none yo muja uzompa nimero yo ndamuhamagarira no kuri kamera aro ti umukobwa ukunze yitwa gute aca ambwira Matrida shawa kandi ari Berize uwo munsi kazobara kandika ya nana hariya bimeze gute nawe hariya kujanye n'ururove reka bivuga twumvika oya waye nyamuragi navyo ndimwe none murango disoni none uguru shamuko nawe yewe uguru yambi watubwiye ko ufite uruntu wateguye hariya uruyambira ibikuta uruyambira udutebe tubwire Juru yambi naruhaye bajya bakunzi abanywanyi bacu baguma badukurikirana ntabwo naruhaye umukunzi gusa nimba arimwo ni yiserure nyene uwo muntu uri kurakara shawe yo kwigaragaza ema niga yanje ukabuzi ko urwa dukurikirana nakwihakanye manura muri comment cyanze ndabahamagara ngamese bwete wamuhakanye imbere ya kamera niyo musi muri kumwe muri babiri mwihakane urahakanye rero ngo iki yegera hano twumve muko
ngo bimeze bite ndi ku isoko turafise rero hano muri Transition Pop Ministry TV ijambo ragomba kurivuga mpagurutse ariko rero kamera ni ngorane reka ndamubwire boss hakurya zamura ibiganza ndakuramutse musaza ntari bijyawe tu abakobwa bawe turafise inkumi zibiri ziri ku isoko turafise hano turafise no ku ruhande gutya hariho nundi ari kuri rusengo hajya ni kuri rusengo hari uri kuri ngo hari kuri rusengo hariho nundi abwira ati jewe ndi ku isoko sinzi bari mu kinama cyangwa ari mu kanyosha cyangwa ari mu kajaga numbaza ari ku isoko no kuva amandi majambo abasore mwebwe ibintu mwa muri hano dufite abatoto hano ubona bahimbaza imana neza bubaha imana niki intuzo bimbazi uja kurindagira hariya mu mariba na hariya niki dufite abatoto ngaha cyabandika muri komendo vuga ati bantu uyonana hariya ko mbona hora twika ubwo ngene yarindiriye yategereje jewe ucumanuka ngaha twikana twikorera agakote jewe ni kombera mana ntiyema gakote niba nzo kambara mujama nagira ati je ikoti ire ngayiteguye kuno mwaka tugira iki niki Marita nagira ati sha jewe nyene wapi ariko nibaza ko nangwe muhari anyway inkuru yacu no munsi rero urumva ko wanashaka nk'umuntu tuba twamaze no gusanga aho tuyinjiramo gusa nyene ngiye kubasanga aho ndabamenyesha ariko ndi nisunze bose ibyo bavuze nyene bamaze gusanga aho binjira muri topic tugiye kuba dusanga aho tuganirako topic yacu no munsi rero ivuga ngo uno munsi uri umusore ugeze mu myaka 45 yakavuze ridi hano uracyari rusengo cyangwa uracyari singo musore urasamye ino nzu ya Transition Pop Ministry dufise inkumi nyinshi turacyafite mwe zibiri zigize ikiniki iyo tugukomye ako kantu nimo reka bamuretse iyo tugukomye akomande ko ni kwa majwi ari menshi iyo tugukomye uratubwira ngo urumva ngo iki niki ngo hari byagenze gute rero twaje kutuvuga ngo mbega ni ikihe kibazo kihari uno munsi ko tubona uzubona mariage rabaye ugasanga umukobwa angana na Lydia n'umupira ayikuvye nka jinshuro kabiri bahamaza tujya mu jamani yigeze yihoma no munsi mwetereka reka n'umusore wagira yumva keshi ko turondera amakuru tugana abantu bakatubwira ngo abasore beshi impamvu batari ko bagira nte biyumvira ko aboshinga ingo zabo bakubwira ngo amafaranga yarabuze ngo bari mu gutrava birukanka bikaza kurangira imyaka imubanye nk'igihumbi amafaranga n'undi yarayabuze kubushize ari kiganiro mwakoze ngaha Martin aratubwira ati ni Martin nisinzi niba ari Ariya natubwira ati je uzi ko nta mayero ufise ntunatumbe n'inzira itumbera umerereye rero twaje kwimva uno munsi ngo none koko by'ukuri kutarongora kw'abasore muri kino gihe ni kesho yo kubura amahera nico kibazo dufise niba ari kibazo cyo kubura amahera none tubihebe burundu nico kibazo dufise uno munsi aba bana b'abakobwa Imana yaremeye abafasha babo wowe amuhungu kabuzi kumufasha wanana ari wehewe udukurikiranye abo nibo bafasha wowe umutware wiwe aha urakoze anyway reka no kuvuga ngo umutware sha no kuvuga ngo wowe kaburi kuratubwira yuko ngo wabuze inoti urabona bene bintu bizovamo tugire gusa nkaho dukora kano kadeba gatoyi twinjira muri buno buzima koko ibyo bavuga niko kuri cyangwa ngene habarimo nazangeso zateye muri kino gihe duhera kwa Green hariya koko ibintu abahungu bavuga niko kuri cyangwa harimo uburyarya baturyarya harimo uburyarya kubera siko mvuga ngo ho babuze amahera habwo ningeso zabo nje mbere keshi mu byo nabonyemo kubera hari gihe n'abahungu usanga hariyo n'abakobwa babanse ugasanga hariyo n'umuhungu atazi no kuresha byo bibaho harabaye rero bro dozibaye umujama akabiyemera ko kuresha igwana tabasha agaza gutubwira ngo aja bati urabizi mbwana wizo jewe impamvu ntaza n'umugore narabuze amahera kumbe ntazi kuresha nako nyene bujyagira nako mu kandi kantu tuzazogaruka ko hanyuma ntazi kuresha nje icyo no bivuga ko si kibazo cy'amahera kuko amahera yararonderwa nagusanga aho yicaye ahubwo usanga abo batashaka kurongora bari muri babandi batazi kuresha baza bavuga ati ngo barakuntumye kuko mbari wagukeneye arabafukuye ndakora hiki aho mujama akatubwira ati hari umuntu akuntumye rega Martin hari ati ubona gute ari hehe tireka nje kumuraba
akagenda akinagaruke kuko nibaza kuvuga ati tugende uwo muntu akubonye umunyereke habaze ko umuntu agenda ari karagugumwa avuga ati karabaye. Aha Martin, iki kibazo aho ngo bavuga niko bimeze cyangwa hariho nyene bino bintu abatubesha harimo uburyarya? nabyo nyine biba birimo gutagira amahera kubera abakobwa benshi bakubikira umuhungu afise inoti muri ico gihe atamahera ufise wumva mwo kubakana atamahera ufise. Je mbona nico kintu cyo kubura amahera umuhungu si byiza. Byiza uri umuhungu urarondera inoti kugira urabe ko woronka umukobwa uba wifuza kubera abakobwa benshi bakurikira amahera. No kuvuga ngo nubwo wogira amahera arashobora kuza ariko nta rukundo agufitiye. Oya araba abakobwa nabo baba bakunda amahera basi baba bagukunda gusa nje bakumure basi ko ufise amahera ufise ubuzima ushobora kumurera muba kuvyaye abana badatayira apana bajya abana basi nk'ubuvyaye abana badatayira kugenda mu ibarabara iki mube mufise ivyo mubagaburira. Murakoze cyane umva ko ibibazo byakomeje kuba byinshi. Hari akantu yavuze hariya kewe natubwira ati haba hariho n'ibyo kibadukanye ibintu mutipa agatinya kuresha atubwira ngo uko bigenda kose nyene hari yani basi nange mukazana ikintu cyo gukwepa ariko umwe kumva ko mutipe nyene kabisa yana ibintu byabaye ikibazo. Reka twumve Lidiano. Ibi bintu abango batubwira ko ari amafaranga yabuze niko kuri cyangwa hariho ibindi bavyigisha nyuma tutazi? Oya. Kubera iki abahungu cyangwa abasore usanga kenshi batakunda kuzana abagore imvo niyi hari igihe usanga abakobwa bakunda kuryamana n'abahungu cyane ugasanga bariko baryamana kwa gusa noneho umva umuhungu azogenda kwitera ikibazo agende kuzana umugore kandi utsibatanga kwa gusa umva bazogenda kuzana abagore gute mbere aragenda kuno musagiye kwa makurata kandi kibona tu atanze 1000 baryamanye umunsi wose ariko ugasanga inkwano n'amahera menshi je ni ingeso bihaye abahungu kumba amafaranga yogakuye yahereye kwa makurata disi avuga ati ninaza n'umugore abana barandirira ko umuvyeyi nuko inzu amara y'inzu ariko ngiye kwa makurata inyota izohera ku 1000 cyanje nuko niko niyumvira n'ingeso y'abahungu basigaye bafise. Kano kantu Girene yavuze kano kantu Lidi yavuze mutundikira ahantu turaza kutugarukana nako tudukoremo akandi kantu kubujya bw'uko tugomba kumenya ati koko niyo soko ya bino bintu tubagenda bavuga hano hanze cyangwa nyine nibi bariko baratubwira abana bashiki bacu. Berize bino binabahungu bavuga ikibazo ni cya kindi hari nk'uburyarya cyangwa niko kuri nyine nta mafaranga ikese yo kutaronga nuko amafaranga yabuze. Nta buryarya burimo hari igihe usanga ataburyo aba afise bwo kurongora kacu usanga ngene aratinye kurongora. Uko no kuvuga ngo umuvandinga amafaranga yabuze kavuga ati nyine reka ndanabyihore n'undi ni hahandi nta heza hisi gusa nubwo amahera aba yabuze murumvikana n'uwo mukundanye muriyumvikanira nyimba mugenda kwandikwa gusa mukandikwa basi mukabana uko gusa mwaranditswe. Nako turaza kukagaruka ko nana hariya iki kibazo nazo nzitwazo bene bacu hano bafise bavandinge bafise koko nukuri cyangwa hari ibintu kana kabiri nyuma twebwe tuba tutazi bagombye ko abasanga aho bavuga wowe kubgawe byumva gute? Ahubwo byo bona kasa mutwe amabanga ya paroisse kazi. Bon umwanya umwe ndavuga ngo harimo uburyarya canke nta buryarya burimo mva ndi hose ati gute akarorero ka mbere mpamvu ushobora kuvuga ngo harimo uburyarya abahungu bakino nkwegerwe ndumugiye kuduha byinshi kuko kwizi impande zibiri zose ugomba kuzuka nabivuze ngo impamvu ngomba kuvuga ngo harimo uburyarya kubagira uburyarya abahungu bagira uburyarya ni bamusanga bakunda akumunsi ni kimwe Lydia yavuga gasanga bakunze donc novuga ngo bari muri copinage bakavyita ngo ni fiançailles copinage gasanga umuhungu umwe akunze abakobwa batanu afise abakobwa barenga batanu avugisha
rero muri abo batanu niyasaba umwe akamwemerera umva ni kimwe yavuganye n'umusongo uzoba uhetse acabona yumva umenga nta buzima nta mpamvu yotuma nyaruka kugirana kuko igihe akeneye kwaruhuka basi araronka aza kwikubita agaca atuza rero by'ukuri benshi muri kino gihe niko biri kanatsinda hariho n'abandi bakobwa nabo uca usanga ni hatari je navuze ko nkorera hose ugasanga umukobwa nawe nyene imbari yikenereye ico gihumbi nyene nkuko rije yabivuze aronse ukimuha ni hatari n'abakobwa muri kino gihe nivyo ari abavuga ngo ntiharagera kuja ku mugabo nka kumwe nanje nabivuga gusa je si ivyo ndimwo oya jewe ntaraboneka umunsi yabonetse yiteguye eca tugenda yes harageza bwo hararenze ariko hararengerana umunsi yiteguye naze rero nshatse kubivuga sindi muri rya ruhande ko nanje mfise impamvu je sindi muri ya mpamvu yo kuvuga ngo ndabuze ngo igihombo ya Imana yarisha umwako ahubwo gusa ni gihe cyanje kitaragera rero ababikora muri burya buryo bavuga ngo reka nje kurondera uwomba ndikura ku musonga nibo navuze ko ari njyaje abo bakaba bariho kandi nabizi barahari nibihanure hanyuma abimvuga kuri nabo abimvuga kuri bariho ugasanga vuga ati jewe donc bagena bavuga ukuri muga nabo nyene umwanya mwese ndabatahura kuko nta muntu kuva mbaho ndigera numva mbatije no mu bakera yigeze abaho ngo yikorana urubanza nushaka uba ufise amafaranga angana gute irevure numva ngo hari aba diaspora bashobora kwikorera urubanza byose mugabo ntihabura ugiye kuraba ntihabura n'ifani imwe basi usanga hariho umugenzi umwe yaguterereye rero bivuga ngo ubugirigiri bugira babiri ntushobora gukora urubanza wenyene canke ngo utegure ikintu kanaka wenyene ata amaboko agushigikiye ariko nana tukiri kuri icyo nyene uri kuravuga ati uko bigenda kose ntushobora kwiyumvira ko utegura urubanza wenyene hatabayeho abandi bantu bagufasha hari inyuma wewe usanzwe uri kurakora ariko ndikwiyumvira kino kintu ubu wewe wakwicara ukavuga ati jewe ngomba ntegure mariage nta nkwano mfise ibijya byose bikenerwa ntabyo mfise niteze ngo muri timu Turasisi hari indane dukorana bazoza banterere si ivyo nashatse kuvuga muri ico gihe umaze kubishira mu mutwe urashoboye kuvuga ati je ndafise na 100,000 basi iyo tayo office oya ntikibaho aho butaragera ubu uri muri babandi bashaka ku bantu Imana twandikire mutubwire nta musore ngayumva ashaka kurongora atasamira afise yebera mu kageto ka kezo mira ko yene abona ati mwide kazonangwako abana abantu barahari wewe uri kuravuga ngo nta muntu abaho atagira 100,000 mu mufuko kwifuza kurongora mbiriza nakubwira impamvu ivyo ntavyemera nta muntu umuntu ategura mariage vraiment jewe kuva mbayeho ariko muri kera kanje ndabizi neza ndamaze kubabona naho wofu muja muri quartier uba mukavuga ati je n'ukuri sishaka gucikiza hamagare mari baya ati sishaka gucikiza sishaka kugirana shaka utore microphone usemerere nukuri ako karere barayazana baragushigikira ni kimwe uyu yavuga Berize aravuga ati muvugana ukaja kwandikisha mugabo kandi ubugiye mu mategeko mugabo apana ko muja muri inyegeza na uri mwe rega sindagushaka uruhande apana ko muza muraja hariya mu kivyeti mukaja kwinyegeza no ni museruke muvuge ati harageze sawa nuko rero iyo mpamvu ni wonyinzizamo ngo wabuze amafaranga umuntu ariko avuga ngo yabuze amafaranga yo kugira mariage nukuri wabari wa wundi akunda ko munsi ndabisubiyemo nta ibi ni kofi rero turabe twikosora jewe uzoza shaka uzovuga ati mfise ijana rizana iryo jana afite senkanizo oye iyo senkani nzokubaza neza urumva nzokubaza neza hari mwiki urumva umanze kubishira mu mutwe uramanza ukabitegura umva kino kintu nana je ndakubwiye ati ebana je ndumva kene gutereka umwana mu rugo sivyo ariko rero ivyo cubibwira nta muryango ufise
uwo nawe wo batamuvyeyi ufise kuko hari abo bishika mu mbabarire hari abo bishika ugasanga nta bavyeyi bose afise cyangwa se ukiri no gaho nyene ugasanga arafise umuryango sibyo bakivaye n'ukuntu yifata witwara ugasanga batoyi biwe nibo barihira ibyo bakenera ku mashuri cyangwa se ahandi hantu ugasanga wewe mu mafaranga asanzwe abakorera nk'akazi basanzwe akora amafaranga rekipire yarangize kure ubwo budepase bwose oya muri uwo mwanya mbiriza nakubwira akavuga ati ubwo bimeze gutya hambavu ko sifite 50 mine sigarana n'imyaka mfise ndumva vraiment ko bigenda kose noraba ukuntu nanje nisuganya vraiment nka sinzo have mfa ngo bantane kara kimwe yavuga potato hano wa munsi akavuga ati ko murana hari yameze neza no musanga kuri 50 mine nibitseho none ko twika ibintu bigahira rimwe urazi impamvu nje wivyo niko ndavyanga niba ufise ari wowe urihira abanyeshure ari wewe ujejwe abiwanyu sivyo ibyo ndabizi birabaho mugabo fata ugire projet cyangwa ugire plan uvuga ati jewe nimba nabarihira 50 umva ugire udivizemo kabiri ucemo kabiri uvuga ati nimba mbiki igihumbi mu ikese muri 2027 ndoba nagize ico nshikako urumva mugabo nuvuge ngo yose ngo nje ntango ndihira none wamubarihira misi yose minerva sawa reka ndagakarorero jewe uno munsi ndi ku kazi kwa boss hano ndanamuramutse umusaza sibyo turi muri 2020 kombye turi muri 2026 gusa yaranyemereye akantu avyumva turi muri 2026 sibyo ubwo turi muri 2026 mbivanye ngene nakunywe twari ko turavuga ndavuga ngo urabona ko ukuntu ngana ndakuze bro mvuga ati muri 2030 ndashaka kuba ndumupapa iki gihumbi giumuka tugira ngo tubike ni imyaka mfise hazogera nkibaza kuzana umugore ntamuzaniye abandi bakoboyisha urabona natoma ndamuzana shaje nakibasha kugira iki nicyo nkamuzana ndi manigari nakubajije nta muryango ufise Yesu wiwarananiye bana mvuye ku bintu ndemeje Berize izi mpari zanje z'uyu mukobwa urazivuga wiki ndumva yiwe ntituri buze guhuza reka twumve Berize hano na eglise urimo Shabosi ngongwanyo nkatereka umuntu mu rugo oya ishura nasabye umusadari umusaza agira bosi gahunda no gusohora ayo makuru nabone mu minsi oya natwebwe twipanze tukabigira neza ndabizi neza yes mwoduso kandi bosi wacu rero ikintu ngiye gukora nkagera muri quartier ndaja kwandika papuro nje kwa Mari anoriza umusada ndonke ajya bavuzanga abo desamire ndonke samire cenda ncemara kwagire akarorero ntanze kuko narinzi ko ngiye gufatira nimba jewe mvuga samire ngende wundi rapfuna akazi kawe kumbe muri ko muranyongoza shawe twagiye kwa Berize ibi bintu ravuga wiki nuko nyene ndashize nta kindi kurenzaho niba nuko nyene ivyo yavuze nivyo nyene anyway kera kabaye ndatsinzwe kandi mpita n'ikibanza ngarukiyo narindi ikiganiro cyabaye kirekire cyane ibintu byabaye byinshi cyane ngomba duse nkaho dusozerera kuri kano kantu yavuze nani hano n'akantu Dia yavuze Dia yavuze akantu uti nyamara abatipe rimwe byo batubwira ngo ni kesho y'ubukene ariko twagiye gusanga baba bafite ukuntu bibeta muri twatunjiye amayitine yavuga wa munsi hano bagakora iki niki akavuga ati nta mpamvu yo kuza kuvunika ngira iki niki yavuze karo kantu nawe akavuga na Nigire ntanavuga ati abandi batipe nabo wanashaka bafite n'impwemu y'ubwoba arareba inkumi nka ntuzana akavuga ati no mwegera kampa n'amakofe n'abandi ziki agana katuma ashaka kuba yubura ahantu avuga tuvuge ngo aho nabandi bavuga amajambo kubera ko ari ubwoba gusa nge nshaka ko duhagarara kuri kino kintu tunakrotira ikiganiro cyacu cy'uno munsi kuko twari ko turakora muri kano kanya ngomba ko duhagarara kuri kino kintu ikibazo nyamukuru gihari ni bino bintu bano bahungu babamo byo kwibetana inkumi z'abandi muri ghetto bigatuma hari ukuntu badashobora kuba bosa nkaho biyumvira ko boshira abagore muhira wowe utwandikira muri comment ndiba ko ariko bintu bimeze hanyuma commentaire zanyu tuzogarukana no debat tuyigarukane kandi tuyisesangure twinja twisunga n'ibyo namwe mwatwandikiye turaba ngo mbega ava yuko tureba ngo mbega ava yuko abahungu bavuga ibintu bibazo kana kabavuga koko niko bimeze mbega bo nta makosa kana kabagira mbega ko bakobwa bo bokora iki kugira ngo abatipe bavuga ubukene ava ko baja mwizo project zo kwiyumvira ku bana bo bokora iki kugira ngo bigende neza cyane nimba umenga twosanga dusozera kino gikorwa kino kigano cyacu ariko tuzokigarura twisunze comment ugiye gutwandikira udukurikiranye kugira ngo dubikunde dutange umuco urambuye ariko ndanasoza kuri kino kintu mwabasore mwe mugifite kano kageso kwibetana bana babandi hariya na hehe
usibye ko atari na byiza birimo n'ibindi bintu birebire cyane bitari sawa twobihagarika cyangwa se ngo bihagarika kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Rero reka dusezerane kugira ngo bumva namaze kubona bateka n'umwanya ko baheze dusezerane, ariko mwumva ko iki kiganiro tuzokigarura mwe gusa tubasaba comment yanyu hariya kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Grene dusezera abantu bariko baradukurikirana ujya akantu kamwe mu masegonda nk'abiri ushaka kubabwira. turabashimiye bye bye. Martin usezera bari abantu ujya akantu kamwe ushaka kubabwira tubabwira ati bye. turabashimiye mwese mwe ko barakurikirana iki kiganiro bye bye. Lydia umbwira bari abantu ati bye. I love you mwese. Abana bafite urukundo shamwe nuko muri aba mwasanye mutazibera. Beriza tugira bari abantu ati goodbye. turabashimiye badukurikiranye mwese goodbye Ibintu byari sawa cyane. Nana hariya barabyanga ko duhuza intambara ibintambara ndakintu murazotubangurukanye umukobwa je nabonye yananiye bro. Yana aha nayamanitse gute nawe ugira akantu ugira abantu cyo ngo bye. bakoze kudukurikirana ariko bikubita gashi bajya abantu twavutse. Bari abantu twavuze bagira iki niki. Yachewe. Yes, naje next time ntabashimiye. Yari Joseph cyangwa se Imana kwa kundi nyene Jeff Wizo cyangwa se Bizobi nije ka turi kumwe kuri microphone. Ni bana ka turi kumwe bose tuvuga ngo bye bye. Nakagaruka. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.